Jesus Christ. Asa niguo nikio. Let us soak your Ni tobe tv no weka. Manipa na moni No, it's not that. They are citing again ni marathoma, again magasait. Te sokie gatho. Divorce getini nayo. Nditire bafane wega. Ndume nayo kanini. Ni twa ni baba. Ne asa. Makamenya gaka tondu ni bane mweru. Na kihuo ni muiru. It's not that. Ngeke kiuga guka wanyu ari mweru. Tire thiko cio tiago. No tucokie gatho. Tire bafane wega tondu ithuĩ tĩ mweru. Right. Thai thia ngai thai thia ngai twagutira mwathani we utugirite iguru muno we utari wa kuigana na kindu kana mundu twiga gutire na ngai ungi uhana tawe thengio ni tondu wa kanya gaka watuhe kange mwathani na tondu wa ukaru waku mwathani watuma tuone muthenya ungi mweru ni undu wa hinya waku mwathani watuma ithe witu tukorwo turi muoyo ni twacokia ngatho buri-ini mwega twaguthiitha witikire gututongoria muthenya umwe watuhe mwathani ona kiumia giki giothe vava twahoya utuonithie tuone unene waku mwathani ugiturithia na ugitutongoria ikiro-ini ciothe murikira makinya maitu mwathani nigetha tugere kuria gutari na ugwati niguo wira moko maitu mwathani ukiurathime na ungiona uru wothe mwathani utuhithe turathime mwathani teithia twagirwo ni mahinda twahera ni undu wa mekana mahitia mwathani tuteithie gukwenda muno na gukuiguaga hamwe na mwirori witu mwathani oro tukinyiriria wega waku Kristo thiini wa Jesu Kristo twa tugetha thai thank you very much Roshine rwega mwiroreri wa Kameme TV tugakorwo tukinyitanira nawe o ringi tukihoka ati weekend yaku ni rari njega na njagiriru nawe haria hothe ukiri ni warahuka wega kana urakinyihia hwai haria hothe uranyitanira na ithu tugataukwo ni tunyitanagira na andu makiri nginya nja wa itoka cia bururi witu wa Kenya tafarira tienge ni yarikira thaka makawaida tutirithania nawe nginya thaa inya cia rucini tugakunyita ugeni muno makiria nie njitagwo Agnes Nonsizi mwari wa Ngethe twina gitanga kia Murang'a yes maina kihumo mucere wa Mbaria mutaemere mathani ndo mwangina ke maina ni ya kumoro kuria kwa Nding'ori ici kuria kaunti ya Murang'a haria kiharu mukura wa Nyagatha ko ni kuo mucie tugae kunyita ugeni tigira tutirithania thiini wa ikereka riri ni kiumia kieru ni muthenya mweru nyene agatuigana tugacokia ngatho itikire na gitio witwarerio twire kwanyu ugitaria atia kwitukira Facebook Kameme TV Kenya kuria kwa X Kameme TV Kenya kana thiini wa Facebook akoma ina kihumo na ni ha ni Agnes Nonsizi hau no tunginyitania ko taramera no irathi na be TikTok na ndirakuona TikTok ni guo no Friday no I promise te wega karai Friday ni diura Friday ni kudathiaga ndari na ihenya aca he andu ndaguthukaga honestly I'm trying to remember na Friday day guaga wega ni ndari na kihoma kuguo ndathire ngimeria ndawa ngiigirira nigetha homeo ndikeke ati kuguo umuthi ukwenda uri ukwenda TikTok ule TikTok right riu wikaire athia kuthukite ngai he kurathi we mugaga atiriri when it rains it pours yes nirapoa ninditeku makura munena kiratu kai mutretha makumuringa no ni unakiria first of all I don't comment that you do mwega au ndu makarithio I know it's not a good thing tondo of course ni wabere ni kuikira muturiro wa kugwatine we talking about commander in chief yes na ukiria kiwakania ni please ni comments ya ndu ni una ate mundu rathiruka ku Niki tiko watareto ni dikora kuhiro taragiro kage ni magano ira tutasingalera kayena atehemo ni takomete hariro kage ni agithi magano yato arugo arutire kimwe kia left aratigwa kogo ni atigura kia right of course ni irathige ko ipea hemo nene rune hemo ni tikogweta athiruka ko agithi magano no niki kugitarare kiega na kiandirikania hindira mutongoria wa mbere wa bururi wa huritwo na matumbi oya kore githumo it's he we no iyo ni ikoro rucio ni ugwati na ni gwikira muturire wa kugwa nanga igo gucokeria andu akiri mangatho tondu icio irari icio ni cire expectation cia andu aingi ati mutongoria okagwitu ni ekuhurwo kana ni ekwaria kugiririo na that did happen ithu twamunyiti twamu anyitirwo wega ugeni akiariria you see tondu reke ngwire witikie ni mutiendetwo noni korwo ndu ucio urahanikire kirima we no utio ni mu ha
we ngai nĩ mwega nĩ atwende I'm telling you, of course kukena maundu maingi muno kukura ni mwena wa wetagwo atia ni Migori ni Migori ndo Migori tini kimarenda no haithuru but ti wega, it's not right, it is not right na warakarari no reure he na ku online kurathite Android comment oishi comment na bado wakireru of course mwena maundu maingi magukiariria tondu na kuira mwena wa Nyeri kurakiri na kingano wa Munyoro Express wa Munyoro nake ndarahuruka arahe thirikari itagwo sleepless night niguo citagwo sleepless night atiriri raugi atiriri mutajua hamujui alisema one time ni one time yes mara nginya na ona the honorable mother now you know Eugene was there yes Kalonzo I saw Kalonzo was there yes ndakwira andu aya meva na matiangi aramwiriria atiri tondu kuri andu maroiga andu amatingihota nari na matiguthie kuraihu ati wakora mundu uroiga matiguthie kuraihu ri ndukaigirire beti nene igirira kanini nigera ndukaya muno na kawati akiwa kumudie kura githii no akimudire githii ndutige oh yes ndutige ndui komishumaga na muci oh yes oh yes aba mukirwo kwanyuta na uma Jerusalem nakora maundu maingi mugukorwo mukihinyia tondu bado kuraye World Press Freedom Day ati wiyathi wa amemerekia na kidogo na wale makimemereketi uhoro wa BBC na makinyitwo na gwisi hindo ciao ciratigirwo na DCI marero macoke umuthi magacigire freedom ya media ri yes ni ra suppressor in a way yes na gukiri na maundu maingi muno maundu ni maingi ndora mundu gwitwo Kimania guku Kimania haha Standard matihwa hoete acio ri ndiakwira marauma wa buru kanyaga bado kama na pua maraugo ho wigie muthuri uyu ngwiraga araugire onake riu thaa ici ararita na family yake yothe thirikari okay ngwiciria ni guthii arathirita oh yes aramaikirie kuo and a scandal of 22 billion youth job project uguo riu ri andu matongire youth acio batiko muhura nginya na kire mekwenda ndihakwenda cici ko wi haria andu acio mari thaa ici ri kuri andu aria me handu andu aria meriko acio mataka kihara but you see Kihumo, the question is bia ciene ni woya ni ukagia thayo exactly gutire thayo mundu akautunga aya twina andu mukirite ni marahukite meko taborore kana muno cio ni marahukite ona roko batinge korwo batari kuo yes tondu password yakwa riko ni rari password yakwa yao no ni ndimiwe no mbere ndakaiha Ndio warahukite kayala kwa kayo arugate hamjambo ni tujambo namsikiza na kumtazama nikiwa maeneo ya Kayole eneo bunge la Embakasi ya Kati na ni jambo Embakasi ya Kati kati ya katikati central east kwe north east west Embakasi nena ni huko nene okay na ni jambo la kusikitisha ya kwamba uavyaji mimba umeongezeka sana yes. Na asilimia kubwa ikiwa ni wale wako katika doa yes. Ni vema sote tuelewe kinaga ubaga ya kwamba uavyaji mimba na kuwa hamna tofauti. Namtakia siku njema. Shukran. Dr. Hook is here. Good morning. Morning to hamwe muno kikugeje non seeds muno. Na kwa mugethire kuba siro kuba seeds na sami kihara chamanu wako muno akikuyu. Right. Muroto jine tashwa na Ivasha. Teshu. Gaithire non seeds na kimani wa kibari. Goku muno wa nyambarirari ni twara huka wega biu na goko ni mwagethio ni maito wito Ruth Wanjiru Gishaga kana washiko ni agithika muno githua kwina waka macaria good morning idomira bo team maina na Agnes thank you shinega mundu gatonye na uria ne umeta gukora rucini na no githio ni kairitu gakuria na Ivasha wito Grace wana Ivasha tanga kiamuranga na Ivasha mimera mirera twi hamwe muno njarahura team ya Ivasha yothe mitambo ini matokoretio ni engineer Tash Shiroko Basid na Eric
batika na ugeithirie no ni hau ndageithika muno makiria ndikie na kiamo kama ngano nake Mary Hector ndamona mweno yo. Okay. Yes. Ndanu andu ni kugeithia. Thank you. Elijah Kimaniga, you guys are looking good. Thank you very much. Kirima wa Thogoni, good morning Nonsizi na Maina Kariobangi Light Industry twi hamwe muno ati ngeithĩria bare itu ya Njoroge wa Kibaki handu maruman makigeithĩke mundu gwitu Mwangi wa Wendani kuria Kandara Githumo 021 twi hamwe muno no mbura nene kiroko. Good mbura ni kirathimo. Elijah Githua wa Munyugi wi Murang'a na aiga kuona John wa Kiria-ini Bill Hamithamo wa Faro onake na mundu gwitwa Alfred Kagai wa Shai ageithio ni mutumia wake menake mitambo-ini wa Njiru wa Kagai na ciana ciao Esther na Isaac na karitha wao wa KAG ya Waithaka na Maina mwendia munene wa TV kwa haria ka Wangware na mundu gwitwo Njoroge Kaimenyi makanika gamuona karishwa namba 10 muthe Mayela na Ivasha tu hamwe na kieha ni gutigwo ni brother yake Peter wa Munyo gikuo giake kiraumanire na makihura dawa ya kumia ria mugunda wa bebe wa munene umwe thirikari ni kuria Naroko iramuthukira na riu ni makuite atatu riu tukamuthika Tuesday nuguo muthenya wa rucio kuria Mayela na Ivasha na Nakuru County. Our condolences poreni sana na kuri mundu wothe urasaka. By the way, ithuĩ twatigirwo nĩ Soso. Pole sana. Soso ĩ. Soso muthuri wake na gukai. Nanyita. Muthuri wa Soso wanyu? Ucio hurukite na na guka wanyu. Na guka ũrĩa ũciarĩte baba. Guka ũrĩa ũciarĩte baba wanyu. Okay. So literally ni ndanyita. Soso wanyu yes. Tondu akihikĩtio ni brother ya guka. Pole sana. Arohuruka. Arokihuruka horo. Yes. Ahurukia last week. Okay, poleni sana. Naomi Mwangi onake kuona mundu gwitwo kijana msafi na Teacher Jenkins wa kwa Beni. Andu ningi muno makire me mutambo-ini na ngakimenya ni njue Simon we muthe ndiramuhucia na riera. Ni igite. Enda na uru. Simon na uru. Na uru. No ararira. No. Tiri undu ungi ukumurahe gukuthiri. Na dibulre no mona sai mwagecoka mumuteithiririe mukamwira hekagwo aboi kihuruke hau guthe mukodo ni huo na bado tunaanza mwanzo wa ngoma saizi bado safari sisi ni wakongwe tulikuwa pale ukitaka mawaidha yote basi hicho right sukira therera nigo tunyitanira mundu gwitwo za kiani. Varaji ni atotigane. Atani atigane na hivyo. Ati wanasema ni kurudisha shukrani. Injinia we. Mary Hector rori rathire gaturi. Ate? Mary Hector. Mary Hector rori rathire gaturi. Anytime just invite me. No mundu ndungithi ko ndutanyite togeni. Ndire togoka. Yes. Hino rulima kugana ndari. Ukwenda kugate andoni. Ogwa the last hour kana 9 to 10 nitokwaria uhoro ucio wa atumia gukorwo makiruta. Nitokwaria tondu Oiga mararuta ni undu wa guthoma. Kuringana na thuthuria ureketwo ri kwatuka na bana nene yari ya they are economically empowered. Na bana nene ya they are claiming to be Christians. Yeah. So na riu mundu akiruta ri. Na bado economic hardships. Na nä ndä retirarehe maå ndå maingä må no tondå nginya arå me nä o maratwara atumia må ratwara må ka acio ciana metagwo maiyå ria kä rä a koguo rä anyway ke twambe tå rathe rä era acio nä maiyå ria å thiå na we nä waciarirwo å thiå tware må kagu akaruta å rekä raga nä kä in the first place tondå you see ona to må gä ikari å guo ko moiga mwä na thä na må ingä må no må tikä gaya nä nyå mba må ndå aikare yake maundu ni maingi tukumaririria no ruto ni raria topic iyo ri weke tugutigire yes we even have a counselor because also psychologically that riu he unit direka getagwo human health issues and gukoragwo na ndereti ya riri muoyo wanjagiriria ri he andu megaga muoyo wanjagiriria mwana a conceive na he andu megaga muoyo wanjagiriria mwana aciarwo na ni gukire itumi ngituma nyina wa mwana derutwo cia ndagitari no ino iratuka it's induced abortion na riu ni gwakigia na ndereti ya mutumia na wiyathi wa gwika uria ekwenda na mwiri wake ningi gwituka so it's a moral issue na do you have to give me please bottom line le
mundu ndari na hinya tondu ni okay githiro gani Christians from haria Umbi no Ngai wina hinya wa kuoya muturire wa mundu oguo no uko wina right ciaku wina muiritu we mutumia we mwanake muiritu bado na right ya kuraga mundu tondu ni twimirwo ni Ngai ni gukandetio ya ni nguguthikiriria ni kwenda njikire TikTok ikira live ini ndo ngiko live Ngai kiugo tikuuro kana TikTok tari turatheriera ni juasa ikiga wira Nege yako ngatho cia mwanya karibu sana ngunyitio geni oro ringi guku ni gwa Kameme TV muthingi wa rurire tafarira tienge ni ari kiratha na ikereka riri twi thiini wa rio thaa ici ni ikereka ria Njoki Muhungairo wa ndikire nyiki twina Kimani wa Kimani thiini wa studio cito na tukorwo tugitirithania nake na nigetha tukorwo tugikimurika uria weekend iragitarie ta uria ngathiti citu ithiete na mbere na gugititirithia hatari kuria maregu karibu sana Nakuru kweru atia